tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki ni 8 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ibintu bimeshanje n'ubutasi. Iyi ni jeto ikomeje kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice ihuriro rya AFC baherereyemo. Ni mu gihe ibi byose biri kuba bikomeje guhungabanya ituze ndetse n'umutekano wa bamwe mu bayobozi ba M23. Bamwe bati ni abakobwa b'ibizungerezi, abandi bati ese nizi ngabo bari gusubira mu buzima busanzwe, babandi biripotinga bakomeje gutanga amakuru ya bamwe mu bayobozi. Ibi ni ibintu ugiye kumenya akantu ku kandi. Ibyo byose rero birerekezwa no kumenya uko situwasiyo ihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba, haba muri Sud Kivu, Masisi, ndetse turebere hamwe uko ishusho rusange ihagaze muri ibi bice byose biri kuberamo imirwano ndetse n'ibitaragiramo imirwano. Umenye akantu ku kandi. Nkundira rero turebe hamwe uko situwasiyo ihagaze muri iki gitondo cya kare. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuroko Informa atubwire ibyo nido ya buri kimwe. Bakunzi ba Kigali Iriyo News, reka tubanze tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana muri iki gitondo, ndetse namwe bashyashya reka tubahe ikaze kugira ngo mugumye kubana natwe. Nta kindi musabwa uretse gukanda kuri subscribe, like, share, bityo mukiyongera mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru ndetse n'ibiganiro bicukumbuye kandi byizewe. Ni munyemere rero dukomezanye ikiganiro, ni iminota mikeya kugira ngo umenye akantu ku kandi. Nge muri kumva kandi mugiye gukomezanya. Ni Damien Habumugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Waramutse neza cyane. Igitondo cyiza? Yego, igitondo cy'umugisha kuri twese. Yes, ejo twari mu isabato, uyu munsi turi ku cyumweru. Tuboneyeho no kwifuriza bamwe icyumweru cyiza. Yego, turifuriza benshi cyane, ari abari mu bihe by'amahoro ndetse n'abari mu bihe byo kuba batibukaho gusengera bitewe na situwasiyo barimo, ariko bose icyumweru cyiza kitugereho kuri twese. Yes, nuko dutangiye, nuko twanzitse mbere yuko twibaza ikibazo gikomeye cyane ndetse gikomeje kuba ingorabahizi nyuma y'iraswa rya Wiringoma mu bice bimwe. Ubona yuko n'aha ku munsi w'ejo barashe aho bari off target yo kurasha General Gakeri. Bivugwa ko ari mu cyerekezo kimwe. Biravugwa ko harimo abagambanyi. Abenshi batangiye kwibaza ese ni bya bizungerezi. Twagiye tuvuga ko leta ya Kinshasa yashoye amafaranga mu bizungerezi, bimwe bikomeje kugenda bifatwa, ariko abenshi bari kwibaza ati ese mu bari gukorana n'iri huriro rya AFC, bamwe bari mu basezerewe cyangwa mu bo iri huriro ryafashe bugwate. Bivuga ko bashaka kuba ari abasirikare bari hafi iri huriro rya AFC rikomeje kubagambanira. Abenshi ni ibibazo bakomeze kwibaza kandi ibiteye inkeke cyane cyane kuri iri huriro rya AFC, kuko ubona yuko bugarijwe, bageramijwe, kandi ibyagiye bigaragara cyane ndetse bitari n'ibyo no muri Sud Kivu, nuko na AFC itari yihuza cyane bya hafi na MRDP twirwaneho. Birazwi ko habayeho ubugambanyi. Ese ni ifaranga rya Perezida Tshisekedi rikomeje gutuma bamwe bagenda bagambanira bamwe mu buyobozi bw'ihuriro rya AFC? Ni ibibazo biri kwibazwa n'abatari bakeya. Muratwandikira muri komenti mutubwire n'ubundi, ariko password turayifite, ni ukugira ngo turebe ko namwe mudukurikira kandi mushyizeho umutima. Ibyo ni ibintu tuzagarukaho, twabyita nk'umukoro, noneho tukabaha ido n'ido nk'uko twiyemeje ko tuzatubaha amakuru acukumbuye
kandi byizewe. Bwana Bizima, ibyo ni nka homework cyangwa devoir duhaye abakunzi bacu kugira ngo batwandikire, noneho tuze neza tubaha ido n'ido ibi biri kuba ku ihuriro rya AFC mu bigendanye n'iraswa ku bayobozi bakuru b'iri huriro. Bwana Bizima, tujyane kuri frontline, utubwire uko situation ihagaze nyuma yaho n'ubundi drone zikomeje kukameza, aho zarashe mu bice bitatu. Zarashe imushaki aho muri ibyo bice no muri Nord Kivu, zirasha aho bita Walungu, ubwo ni ku munsi w'ejo, zirashwa no mu Minembwe, ndetse zikaba hari imihana zahitanye. Bwana Bizima, sahi zifashe bite muri iki gitondo cya kare? Imirwano ese yahagaze nyuma y'ibikorwa bigayitse ihuriro rya FARDC bakoze, cyangwa yakomeje irakomeye? Reka dusa n'abahera muri teritwari ya Walikale ndetse na teritwari ya Maniema, kuko ni ibitero bisa naho byabaye mu duce dutandukanye, ariko dusa naho ari tumwe bijyanye n'uko duhana imbibi, kandi ubona ko ari operation yateguriwe hamwe. Ubwo muri Walikale hari ibifaru bibiri, ndetse kimwe cyari ikifaru gisa naho gihetse ibikoresho by'itumanaho mu buryo bw'ubwirinzi kugira ngo bitabasha kwangizwa bitewe n'umutekano wabyo muri aka gace bikangaga ko M23 ishobora kwibangamira. Ibi byari ibifaru biri muri akote ya FARDC. Rero ni ibifaru bibaye nk'aho biteguwe mu buryo busobanutse neza, kandi ubona ko byari bisa n'ibitegerejwe ku ruhande rwa M23 bibashije kuraswamo. Kimwe cyari gitwaye itumanaho mu buryo bw'ibanga, ariko ukabona ko ibi ari ibitero byari biri mu burengerazuba mu gace ka Kibati. Ubona ko aka gace ka Kibati ari agace n'ubundi kagenzurwa na M23 mu gihe imaze gusa naho igafata mu bugenzuzi bumaze iminsi igera muri 2 isa naho ikagenzura, bituma M23 yohereza drone zidasanzwe mu buryo butunguranye bwa kamikazi zo kuba zabangamira iki gikorwa cyariho gisa naho cyari icyo ubwenge cyane, kuko cyari kirimo itumanaho rigendanwa, kandi hari n'igifaru cya kabiri cyari gisa naho gikavarinze iri tumanaho. Ariko magingo ya mu makuru mazima neza duhagazeho nuko iryo gifaru cyari gitwaye itumanaho ribashe kwangizwa mu buryo budasanzwe, kandi ubona ko basa naho bageze ku cyo bari bagambiriye. Rero iki ni ikintu cyabereye mu masangano asa naho asatira Walikale, ndetse n'iki gice ubona ko cyegeranye nacyo mu yindi ntara yindi isa naho irimo aka gace kaksi ya Rubutu muri Maniema. Ubu ni ukuvuga ngo magingo ayo tuvugana muri iki gitondo cy'uwo munsi M23 ibashije kwangiza iki gikoresho mu buryo budasubirwaho, ariko ukabona ko ikintu gikenewe cyane muri ibi bice ari Walikale cyane kuruta iyi Maniema, kuko nubwo iri gukorerwamo operation ariko ari mu buryo bari kunaniza ibintu bikoresho, yaba ari iby'ikoranabuhanga cyangwa ibikoresho byo kurwanishwa, ndetse n'ibikoresho by'ingenzi bishoboka by'umusade bishobora kuba byaza muri iki gice cya Walikale biturutse muri Maniema. Ubona ko harimo inkumirizi cyane ishoboka, ubona ko uru rugamba rusa naho rwateguwe neza ku ruhande rwa M23, kuko yo ntabwo yihutira uburyo bwo gusa naho igenzura ibice binini cyangwa bigari byagutse muri izi ntara, kuko ifitemo defense nkeya cyane. Ubona ko position zayo ari nke mu buryo bushoboka cyane, ariko ubona ko aho ibashije gushyira position ikora igikorwa cy'ingenzi kandi kigezweho mu gihe gitoya, nitahamara umwanya, ariko ukabona ko ari igikorwa cy'ingenzi kandi buri buke kivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku rwego mpuzamahanga mu buryo bw'imirwanire muri ibi bice. Ubona ko isa naho ifite organize mu rwego rwo hejuru bijyanye nuko idafite guhangana cyane, kuko
koalisiyo ari nini cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose. Yes, bwana Bizima, ni ikibazo gikomeye cyane n'aha mu Minembwe, bikomeje kuba zagari iri huriro rya FARDC ryakameje. Ese AFC kugeza magingo ya ntiyari yabona uburyo bwo kuba bahangana n'ibyo bitero muri ibyo bice bya Masisi? Yego, uburyo bwo guhangana n'ibi bitero burashoboka cyane, ariko hari ikintu gisa naho tutakwirengagiza cyane, kiri ikibazo kandi na ba nyir'ubwite ubabajije neza bataguhishe babikubwiza ukuri. Ni ikintu kijyanye n'uburyo koalisiyo yubatse ndetse n'uburyo pozisiyo za M23 zisa naho zubatse mu bijyanye na deployment zabo ko zimeze. Urabona ko bafite deployment zisa naho zikomeye, ariko ziri mu bice bikeya bijyanye na situasiyo y'ubugari bw'ibice bagenzura uko bingana, kuko ibi bice bya hano ibice binini cyane bisaba imibare y'ingabo nyinshi cyane nk'uko koalisiyo ubona iba imeze, inyanyagira mu gice cya zone ku buryo usanga igikwiye, ariko ugasanga pozisiyo za M23 ziri mu gace kamwe cyangwa tubiri, ubwo usanga ari ingabo zigera muri 300, ariko koalisiyo iri mu 1400 cyangwa na 500. Rero kubijera ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi n'ubwenge na tactique yo ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubona ko M23 ari ikintu bisaba cy'imbaraga cyane kugira ngo ibashe kugenzura iyo koalisiyo uburyo ibihagaze no guhangana nayo mu bitero ibikoresha ku butaka ndetse no mu kirere. Yes, mu yandi makuru rero ni ukubabwira yuko n'ubundi bakomeje kugenda bawisa ibihuha ko General Gaceri yaba yavuye mu mwuka, ni ukubeshya abagendere hirya ndetse ntibakomeze gukomeza kubeshya, ariho ni muzima, ariko off target n'ubundi yari bumutware, kuko ibi bitero byahagabwe n'ubundi amaze kuhagera, ariko bamaze kumenya gahunda y'ibi bice ndetse no kwitwararika bikomeje kugarukwaho na bose, abantu kombe bitwararike kugira ngo hataboneka impfu zigiye zitandukanye, ndetse turebere hamwe n'uburyo ki ibi bice impamvu hakomeje kubamo imirwano. Ni impamvu ikomeye yo kwisubiza umujyi wa Rubaya, aho n'ubundi isantere irimo amabuye y'agaciro. Urabona ko off target n'imwenga aho barashe ni amabuye y'agaciro gusa, sinzi ntago niba biri mu kirombe nacyo bagabye ntawamenya, ariko urabona yuko imirwano ikomeye kandi ikomeje. Bakunzi bacu rero, ni munyemerere turebe uko byifashe, tumanukire mu Minembwe. Ni imirwano mike iri kumvikana muri utu duce twa Mikenke, ariko idakanganye, kuko ihuriro rya AFC M23 na MRDP twirwanaho bamaze gukora akazi katoroshye. Tuzamuke Sange, urwikango rukomeye cyane, aho Mayimayi nyuma yo gukubitwa inshuro igahungira i Burundi. Urabona yuko bashyizemo pause, ahubwo bashobora kuza kongera kugaba ibitero mu yandi masaha cyangwa bakabikora mu cyayenge. Bwana Bizima, hari ikintu twibagiwe kukubaza kidasanzwe watubwira? Yego, ni kuri Sud Kivu, aho iyi mirwano iri muri Mikenke. Ni imirwano yagabwe n'ibitero bya FARDC ku birindiro bya M23 na MRDP twirwaneho, ariko koalisiyo n'ubundi ntabwo bisa naho byayihiriye, kuko ubona ko aho yagabye ibitero byari uburyo bwo kwesera nk'abantu banze kuva ku izima mu buryo bamaze gutakazamo mu gice cya Mikenke, ndetse intambara isa naho yabakoze mw'izosi. Ntabwo wavuga ko ari mu nkokora, kuko yabakozeho bya bindi by'urupfu, ariyo mpamvu ubona ko n'ubu bagifite uburakari n'umujinya mwinshi, aho bagisubira inyuma mu buryo bwo kugaba ibitero mu birindiro bya M23 mu gace basa naho bagenzura, ariko ntibibahire n'ubundi, kuko M23 guhera ku gicamunsi cy'ejo ndetse n'iki gitondo cy'uyu munsi yabaye nk'aho ibatsika ibamanura mu mukoko, ndetse ubona ko ubu nk'aho FARDC yari isa naho n'iyi koalisiyo ifite ibirindiro mu gace ka Nyaruhinga, ariko
urabona ko izi nizo hedikota zabo bari kubasha gusa naho bavamo bagaba ibitero mu tundi duce, ariko ahantu hari agace bita ngo ni mu bahindingiro ni agace n'ubundi gasa naho kabangikanye n'iyi Nyaruhinga, ariko urabona ko M23 isa naho yarakaye cyane ku buryo bwo hejuru, isa naho ishaka kubatsindika ibamanura hasi, ku buryo iyo misiyo yayo ifite intego y'uko ibamanura cyane ndetse bakava mu bice barimo byose, basa naho bikingamo by'amashyamba, bagasa naho baberekeza muri enewo za Baraka, ku buryo bo intego yabo n'imigani bagenda baca bavuga ngo reka babajyane babagezaho casualty n'amahitwe zabo ziri muri Baraka, babashe kugera muri Tanzania no mu Burundi biboroheye, ku buryo ubona ko ari nk'intero M23 na MLDP twirwaneho bafite muri iki gihe. Ariyo mpamvu hitezwe ko hari ibitero bikomeye cyane by'iyi force ya MLDP twirwaneho ndetse na M23, ku buryo bwo kwihimura n'umujinya mwinshi bafite wo kuba aba barabazengeze muri iki gice cya Minembwe mu buryo bwo kubicira abaturage. Yes, Bwana Bizima, birakomeye kandi birakaze muri ibi bice, biravuga yuko n'ubundi ku mpande zose biteguye. Reka tugushimire, tukwifuriza igitondo cyiza. Update zo nakagaruka, n'ubundi twongere tuze guhura mu masaha ari imbere. Yego, Imana ikurinde kandi amanywa meza n'akazi keza. Yego nawe kandi urakoze cyane. Namwe bakunzi bakadasohoka, reka tubashimire, tubifuriza amahoro y'Imana muri iki gitondo cya kare. Ngizo updates, ibintu birakaze birakomeye, nuko situation yari ihagaze. Ni mu nkundi rero mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana, nihanganisha abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.